Pozdrav dragi moji, dobro vi meni došli. Evo, danas ćemo imati dve grupe. Jabuku i bananu. Neka budemo malo kreativni i to je ono što nam zaista treba da se osjećamo super. To je to. Prva grupa će biti banana, a druga grupa će biti jabuka. Zašto? Ne znam. Ima tako neka pesma, klinci moji pevaju, ali nema veze. Ajmo da vidimo. Banana man grupa. Banana man grupa. Ovdje osjećam kod ove grupe neki rez na duši koji je uticao da se zatvorite i sakrijete svoje sokove, svoje sočne stvari, svoju mekoću, svoju pristupačnost. I nekako se ovdje osjeća, nema me, nisam dostupan. Hajde vidimo šta još. Šta još? Osjećam da ovoj grupi dosta nedostaje energije. Problem sa tim kad se mi zatvorimo da bi se zaštitili, onda smo zatvoreni da primimo energiju. I to je ono što je najveći izazov. Zato nije rješenje zatvoriti se, bez obzira što me neko 1.000.000 puta povredio. Ja opet 1.000.000 prvi put. Moram otvoriti svoje srce da bi dobio energiju, ljubav, radost. Ovdje postoji nešto toksično iz prošlosti što niste iscelili, što niste oprostili, što niste, neka svađa, nešto što je nekako ostalo neizrečeno, nedorečeno. I to sada na neki način nosite kroz svoj život. Želite otići odatle, ali niste to iscelili. Hajde da vidimo šta možemo tu uraditi. Šta bi savjet ovdje bio? Savjet bi bio: ostani, uđi u ovu energiju. Nemoj bežati od sebe. Nemoj bežati od sebe, nemoj bežati od osjećaja koji imaš. Jednostavno dozvoli, evo i karta Rafaela, Arhanđela Rafaela, isceljenje. Dozvoli da budeš ranjiv, da jesam povređen, da osjećam se tako i tako. Ne moram skrivati svoje osjećaje. Ne moram skrivati svoje osjećaje. Ako se neko ruga mojim osjećajima, to radi samo zato što sebe ne voli dovoljno i nije naučio sebi dozvoliti da bude ranjiv. A ranjivost je najveći blagoslov. Znači, u redu je što se osjećam, kako se osjećam, ne trebam da bežim. Ni od čega i od nikoga. Ja kreiram svoju budućnost. Da li ću kreirati kroz tu neku energiju toksičnu koja mi tu još uvek stoji, tako što ću pobeći od nje, ili ću se suočiti i reći ću u redu je kako se osjećam. Imate vi ovdje u polju neku osobu koja je besna, eto, ja bih tako rekla, od koje dolazi neka, koja nekako vama kao nešto zamera, ali ona sama sa sobom treba da reši svoje. Znate kako meni ovo deluje? Nekome ste uzeli igračku i sad taj neko je ljut. Mislim, njegov problem. Da, ova osoba vas nije otpustila.
nije vas otpustila, pita se kako vama nije bilo dovoljno to što je ona vama nudila. Kako ste joj pobegli, ja bih rekla pre. Ova osoba se pita kako ste vi uspjeli njoj da pobegnete. Kad je ona vas držala u ovoj tu kutiji, a vi ste uspjeli da pobegnete. Tako ova osoba to vidi. Šta još ovdje možemo dobiti? Da, ovdje je potrebno podeliti svoje emocije sa svojim prijateljima, sa bliskim ljudima, reći kako se osjećaš. Iskazati to, biti ranjiv ponovo. Biti ranjiv i reci da, ok je i ako me neko ne razume, ali ja se tako i tako osjećam, ponašam se tako i tako, zbog toga i toga, nekog tog iskustva. Ovdje se osjeća, ova karta mi obično predstavlja neku hladnoću i zimu, ali ovdje se u vašoj energiji osjeća da vi sada imate svoju ekipu. Vi sada imate svoj dom. Vi sada imate toplinu doma. Vi imate imate ognjište, imate u svom domu harmoniju. Znači, baš se osjeća da vi imate svoje ljude. Vi sad imate svoje ljude. Šta još? Vi se sad možete kretati kroz slobodu, ne kroz bežanje, nego kroz vaš izbor. Kroz vaš izbor. Nekako mi ovo čak dolazi da je ovdje samo potrebno da osvestite da ovo nije putovanje u pravom smislu. Može biti selidba, može biti neki odlazak iz neke priče, čak i da dajete otkaz ili nešto u tom smislu. Ali mi je više ovdje da vi sami osvestite da ste slobodni. Da vas više ova osoba ne drži. Vi ste ovdje, evo vidite ovdje na ovoj karti. Vi ste ovdje u ovoj kutiji, vi ste se izvukli. Ova osoba vas više ne drži, ona vama više ništa ne može. Ona može samo da gleda za vama. Znači ovdje je poruka da umjesto što si u tom osjećaju da trebaš nekako da se izvučeš iz nekih kandži, nečijih, uđi u osjećaj slobode, jer jeste slobodni. To je ono što je poruka, glavna poruka ovog čitanja. Slobodni ste od te vaše prošlosti koja vas je tako posekla i povredila. Slobodni ste da idete sa vašim ljudima. Ovo može biti novo radno mesto, može biti nova ekipa, novi prijatelji, nova porodica. Znači nešto je ovdje novo. Vi krećete u nešto novo. Vi ste već zakoračili ili zakoračite. Zakoračite, ali sa osjećajem slobode, ne sa osjećajem odlazim od prošlosti, nego sa osjećajem idem ka svojoj budućnosti. Ok, to je to što je ovdje glavna poruka. Slobodni ste da pokažete ko vi jeste, šta vi možete. Da pravite svoje nove izbore. Ova osoba iz prošlosti, najviše mi ovdje osjeća da je jedna osoba, znači može biti bivši partner, može biti neko ko vas je na ovaj ili onaj način posjedovao. Smatrao je da vas posjeduje. Ta osoba će još neko vreme da visi u vašem polju. Zašto? Pa zato što je mislila da može, da joj se može, da sve ide oko nje. Zato što vi ste njoj bukvalno bili, kako bih to rekla, kao neka ptica u zlatnom kavezu koju je ova osoba držala i to je njoj davalo osjećaj lične moći.
I sada kada vi, kao da je ova osoba ceo svoj hram napravila na vašoj energiji, na nekako kao osjećaj moći nad vama. Vi kada iz te priče izlazite, onda ova osoba nema nad kim da vlada. I onda zato gleda kud ste pošli. Iščisti ovo iz svog polja. Ove neke misli, to su te neke misli, ja osjećam kao neki repovi prošlosti koje te vuku pa te vrte kao vrtlog pa te uvlače. Ti kreneš, no te lupi pa te povuče nazad, kao talas koji te uvlači nazad u duboku vodu. Ne dajte se ovdje prevariti. Vi ste već izašli iz ovog filma. Vi ste slobodni. I imate ljude koji vas čekaju sa druge strane obale, sa druge strane reke. Vi ste već prešli reku. Prati svoje srce. Dovoljno ste snažni. Ne mogu vam ništa. Eto, te neke praćke. Ne mogu vam ništa. Imam osjećaj da ste možda u ovom trenutku između neke na raskrsnici, na tom osjećaju kao prošlost se završila, budućnost još nije počela, da ste bukvalno na toj tački i onda vam je nekako kao imate osjećaj da bi nešto moglo da vam izmakne tu budućnost koju vi želite. Neko čekanje je tu. Ali to se neće desiti. A znate zašto? Zato što imate prave ljude. Vi ovdje imate svoje ljude. Vi ovdje imate srodne duše koje vas čuvaju, vole, podržavaju, guraju. Vi ste ovdje bezbedni. Imate svoje ljude. Obratite pažnju, okrenite se oko sebe, osvestite koji su ti ljudi koji vas vole i koji vas podržavaju upravo sada. Jer imate barem 3 osobe trenutno u svom okruženju koji su vam vrlo bliski. Prijatelji koji su na vašoj strani, koji veruju u vas. Ti izlaziš kao pobednik. Ti jesi pobednik. Ovo je završeno. Ovo vam dolazi, kreiraš, karta sunca. Do tebe je sada šta ćeš da uradiš sa svojim životom. Nekad je to zaista izazovno otpustiti prošlost, ali bez toga nema nam napretka. Bez da ova banana skine svoju koru, nećemo uživati u njoj. To je to. Poruka bi bila: veruj zato što imaš podršku, imaš zaštitu, voljeni ste. Ja vas ovom prilikom pozdravljam. Ukoliko želite da radimo zajedno, posjetite moj sajt marijja.com. Pogledajte šta je to što radim. Pišite mi kako vam mogu pomoći. Ispod ovog videa je moj kontakt Viber telefon, jel? I to je to. To je to. Vi ovdje ste na konju, što bi se reklo. Najgore je iza vas. Stavite fokus na ono što imate, jer je to bogatstvo veliko. Eto kad se. Idemo na grupu broj 2. Grupa broj 2, sočna jabuka. Ovo su ono zlatni delicious, kako se već zovu. Malo su više zeleni nego zlatni, ali dobro. Neki miris ovdje.
zrelog voća, zelena boja. Zelena boja vam je srčana čakra, cveće, šuma. Treba da donesete neku odluku, ovdje se nešto okreće i okreće kod vas. I okretaće se sve dok vi ne odlučite. Dok ne odlučite, ovako će biti. Hajde da vidimo šta nam karte da nam kažu danas. Ova je htjela tu da izađe. Imam osjećaj da se vi nekako iznova molite za istu želju, a to je kao da ste već jednom posadili seme u zemlju i rekli Bogu šta želite i onda kao svaki dan ponavljate, ali ja želim da tu naraste kaktus. Zašto kaktus, ne znamo. Ja želim da mi tu naraste kaktus, ali ja želim, Bože, da mi naraste kaktus, ali ja, Bože, želim da mi... Pa Bog zna. Bog zna, vi ste to već jednom rekli, ne morate da ponavljate do besvesti. Vi ste svoju želju odaslali, ovdje je potrebno strpljenja i staviti fokus na nešto. Sad ćemo da vidimo na šta dobijamo. Staviti fokus na tačku u koju se krećete. Nekako imam osjećaj da u ovom trenutku se pitate da li ću ja imati sve što mi je potrebno kad stignem tamo. Sada ne možete dobiti odgovore na ta pitanja. Sada možete dobiti odgovor samo da li ćete imati to što vam treba sada. Tamo će biti tamo. Sada u ovom trenutku je vreme da se prestanete boriti. To osjećam ovdje, kao da se borite sami sa sobom, sa nekim duhovima koji nisu u vašem polju. Znači, nema te energije. Ovdje se vi sami sa sobom nekako borite. Borite, ali sami sa sobom, nema drugih ljudi. To su neki iracionalni strahovi, nepostojeći. Zaista nepostojeći. Ovdje nema teške energije. Sva energija koju vi osjećate je vaša. Nije nakrčena, nije tuđa energija. Ovdje može doći do nekog susreta, do neke rasprave šta, kako, kome, zašto. Pozivate se da idete napred. Nekako ovdje imam osjećaj da ste vi onako htjeli bi tu neku promjenu, a istovremeno se suzdržavate i strah vas je sopstvenih iracionalnih strahova. Znači ovdje nema ovdje ničega strašnog što će se desiti. Vi ovdje ne manifestujete ništa strašno jer nemate tu energiju. Ne možete ispeći hleba ako nemate brašna. Vi ga sad nemate. Trenutno pravim neki hleb, onaj bez kvasca, pokušavam već 5 dana. Znači, neće se desiti to nešto čega se plašite. Nema toga, ne postoji, vama je put otvoren, vama su vrata otvorena, vama dolazi manifestacija koju ste tražili. Znači, ako ste vi izabrali ovu grupu i osjećate da je ovo vaša grupa, nema šta da se razmišljaš, da li ću dodati gas ili kočim, dodajem gas, kočim. Nemate se čega plašiti, vozi slobodno. Ovdje je ispred vas zajednički život sa nekim, saradnja, stabilnost, podrška od Boga. Prerasli ste tu priču koju vrtite u glavi. Znači, prerasli ste to nešto čega se plašite. Ne može vam više ništa.
kao da čekate ono šta ako padne sad kiša? A šta ako sad se desi nešto? Bio je zemljotres i onda šta ako se desi ponovo? Mislim, vi nekako... a neće se desiti. Neće se desiti ovdje ništa. Ništa čega se vi plašite se ovdje neće desiti. Nemate to u energiji vašoj. Znači, da bi se nešto manifestovalo, treba da postoji u energiji. U vašoj energiji nema ništa tamno. Vi ste prošli već kroz mračnu šumu. Mračna šuma je iza vas. Podržani ste, imate jako veliku podršku od Boga, od života. Imate novi početak. Pozvani su, kažu ti, izađi, oluja je gotova. Gotova je oluja, izađi. Vreme je da uživate sad u nečem lepšem, novijem. Polako, korak po korak. Evo, ovdje je glavna poruka danas da nemate se čega plašiti. Zaista. Zaista nemate. Nemate u vašoj energiji. Toga nema. Ne, to je ovaj strah što ovdje vi vrtite. To je kao, kako bih vam to opisala? Imate slavinu za nešto što nemate vode crne koju vi imate slavinu i super. Super što imate slavinu, ali ne treba vam više jer nema više ni te vode. Mislim, Marin, poređenja, ali evo, vi ste u odličnoj energiji, vi samo idete napred. Ovdje nemate prepreka. Nemate prepreka. Prošli ste najgore. Eto, da ne ponavljam sad 100 puta jedno te isto. To je to. To je to. Zatvoreno je, nešto je završeno, stavljena je tačka, gotovo je, slobodni ste. Slobodni ste, o čemu god da se radi, to je iza vas, vi ste ovdje. To nešto novo što želite, vama su vrata potpuno otvorena, nema šta da razmišljate. Eto, tu sam za privatna čitanja, javite mi se, ljubim vas.